Buyaks, yates Buyaks. Kabalo ka tong kuan Buyaks, itong dula ba sa Golden State Warriors gutong Lakers. Lakers ba? Tong Lakers. Sa una, Dili sa isang adlaw Buyaks. upa man gadula dagway ang Nagsugod naman ang seasons. What? Nagsugod naman tong seasons Buyaks. Lakers may kontra. Oh, Denver, Lakers. Denver man dagway tay kontra to bagura to isang adlaw. Lakers to Denver. Denver bang kon nabuang na. Oh, Denver to Denver Buyaks to. no? Oh, Denver to. Yates Buyaks. Di jud nila mapili ng Golden no? agatong sa kontra Lakers ay Lakers ang takda na nung Denver og Warriors. Oh, natambakan man ta tong ano? Golden State Warriors? Ha? Atong natambakan ta tong Golden State Warriors ba? Golden Golden State Warriors. Goldies. Golden State Warriors. Oh, Oh, natambakan ng pirmiro no? First quarter. First quarter to. Natambakan. first First quarter. First quarter. first quarter. Oh, first quarter. First quarter. First quarter Buyaks. Natambakan ng Golden State Warriors ito Buyaks. Sa Denver Nuggets. Naman ko dito si Scottie Davis no? Oh, Sa akin say na dito si Scottie Davis. Scottie Davis. Silang Thompsons kauban. Thompsons ba? Tunggikan sa Golden State Warriors. Scottie Davis. Nada Scottie Davis. So kato rin gikan sa kauban ni si LeBron James. Yung kauban kato po si Thompsons ba? Ah, nung sa naglibog man asa Scottie Davis. Si Davis ko nagikan kauban ni LeBron James sa Lakers. Si Davis. Naman dagway na siya sa Dallas dagway. No Buyaks. Lahi ra dito. Libuga man Denver Nuggets. Lahi ra dito Buyaks no? Kinaon sa man day ang dula nila day. Ah. Sa isang adlaw day. Sus kadaog yun din ang Golden ato Buyaks. Kaya pansa po ka to sa Golden State Warriors Buyaks. Ikaw? Oh. Pansa po ko. Napili tong Denver adto? Oh, napili ang Denver Nuggets. Oh, Denver Nuggets to? Ikaw may gatan